Dogoan na Tuhan Yesus Kristus, dogoan ni Kodi Perbadia, na palangit do tanon. Amin. Songonon to hata ni Tuhan Jehovah, idama au apalau sa diri usok-usok sumot di biru-biruku, jalan waktu nasida. Songo panglulu ni permani kapungon na ng hari, ulu di tomatongan di biru-biru at kanamapat di ibana, tuang songo ni au mga lulu biru-biruku sumot. Haleluya, martangnya merah. Ale Tuhan debata jala amanami, saya tubuh-tubuh jala rajai marohanami, mari tehite putini, asa olo hami manangihon do ngajalo hatam, saya pahok mahatam, ibagasan rohanami, asa lem baru jala lambadia rohanami, saya rubima, asa lam maraposan kami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang kami hauluan seliling hidilingna. Amin. Turpu epistel di Patunota Budarion di mana surat di 2 Korin di Tutolu pemuka ayat 2 1 ayat 6 masih kaktorin mahita nama jahat hamudo surat nami naon sinuraton tubagasan rohanani na tinadda jala jinahani saluh rumah. Ay tanda ang surat ni Kristus na ulawanan simulat sulod kita magiging sa lumimata ng ido dahil tumatang gato marami pagkakatan dari lima Pos doruan nami tarimo kusik tu debata mari ehite Kristus dari orang Islam dinami anggot manggili dia Asia dinami sabdok siya di bataro katawan namin. Iba na repatahong kami dari patalaron paranay baru na magigis siya tumili dahil magigis siya surat ay mamungo surat tumilido kamungo. Ido yang dosa hatna martuaro apkan tumangin hata di debata jalan napyoksa. Amin.
ada mengambil barang di siara pengiringomu dihami dimana pun di kata roh rohani siap garis nanti berkumu di garis ni inangami para bangsa anak ali Tuhan mengalir di roh kami kerja di tujuan ini mengenai kami di kasama kalau punai naik yang nami melalui danau ini nanti nasahat mengalir buka maruh pikiran nami asal gabi jadi kena menguli di permulaan nami dari permulaan nami di permulaan nami Tom puji jalan pasangan main mengguar muda bagi Tuhan dalam mengasah membuat anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami hidup amin Salut Purpuk Jamita di perkuasa Borneo di mana surat di Markus 10 orang Manika ayat 10 1 ayat 10 lagi Udah mari tengah-tengah sah dari hidup mah di bawah hata Bumi muse ujuhul nasiga mangan di kaya dia dirinya dengan 10 sadai dipisah ganggu dugal mewah nasiga ala soporsea nasiga dia kanau madile iganya nau hehe sian namate jadi ninna mamadok nasiga kau mahamu tuliat potilion jadi tahu kamu mah barita naudi tunasa natinokta na porsea jalan tadi ya podak kaluaun lain na soporseai kona undo jala od matadya akana nairut tuna porsea Pagalion na siya do at kasiboy nagigigil warki do makatahon katanet Diputong na siya do at kaulog Jalagang diinong rason kamatayan dat pula mahuwa na siya Apehon na siya matahan na duwak ka na masahit Jadi malum kilalawan na Iyo sa na Kuria ni kuhatsa Adorak so manaik kuhatsa Tuwajidis tuwa-tuwa jam Dulu dibolok kon Tuwajidis do Siya rawana siya Hagangguan Taringot tu Kahihiyon na siya namate Dulu dibolok kon Tuwajidis do siya rohani dari kasihana agang buon asa diwarbohat na siya menarita ubay dan nauli iro ubay dipichat ko Jesus ganggu dugal ni rohana siya nasa porsiya ipagpulingi dyan ito kita asa mga bulok kon ganggu dugal ni roha nasa mga porsiya Jesus Boyro tubugang guniroha ala ni hauton do ala ni hapistar ni jomma noldo jomma maro posei ada ni Tuhan ni ala hasomaran do ala ni pakilalan na dia maka posei Tuhan ni memang bakpol do di damang do tamunay lang di sere-sere na mameritaw at kalarita na uli dihita posisyon talumuli na diperkuat ka Borneo. Kali dari bisa ada pergarida nauli ima naro putano batak ima sinomensen di mana magaritaon nauli asa anggiat maju do kalak kita batak terlumubi ma kita Kristen kata bibit alai dinaro sino mensen burang go naso porsea iyo rohana siya do nalao mau totoy jalan mengarajai kalak
kita Kristen. Sopak do gabi lau tu dua nasada tong dak persia sih lau mesti sino mention tu tanah asing. Lau memberi jauh atau dari tandawi. Tunggu pedang arung apa siang ni kita harap mata. Alai dung lering lemhar harian di sino mention. Gabi terbuka ma rohaninya sida. Gabi dapuk ma apa siauri di kita harap Kristen. Ima ibanda gabi boy jong kuriyatta haka bibi. Lamleleng muse ibanda jauh sinomen sema muse gabi jong saya rumah sakit ni kita haka bibi. Lamleleng muse dibuka sinomensian ima aka pasikolahan. Jadi di seroma amangina tadi kido mulu hatani berita naulion alai saya gurang gotong na jugal roha jala bakpol dia ka nanaulan jala tadi deron dak pola di utat tahun di sudah 2 porti mulu arong sada dolma namang ulaw na belga ulaw na denggan amar las meroha na siya do sure situan na torok do akan harana nung amar las meroha alai say aronggo sada nagpigay sada marsuguni roha dia namabayin pesta galgay yak sude marlas nero suwak samamiro namang diulang pojok meroha nung nasude karong at tariluilu jala mahiu roha do pikiran alay say arong do biak karongani nagabi marlas neroha di sitaon niyak karong dihamura doa sa perseaon kalumuli na amanani ng tinganani di panginuhog pugot tuhida asa taulahum ma akabari danauli na binararan ng kabari danauli ang diyat ng kurenggan na tumaduna kita naparsaya itu hatta di panginuhog pugon kepada umat siap kita roha elat teyal late duhu usum miroha asa terpasu-pasu kita terpasu-pasu umat tabormion dumobi ma lambaju kulietta HKBP na adong di marat kiyama amin tapasaya kawagtama kami kung lagi kami dobe madukwan natin ng ruha, tuwad yan ang pangkilan di kasaan ng sa iyo nito. Mga tolkas, di ko nga kung nga nang ibalita na uli halani, ani Tuhan pagbubuhay mahami, law mang lahoni kasagadi, tukok namin didalati dila sulo namin ginanggulat ginalaw at kamanglawt at ulaw namin hani ginanagulungan namin siapa rin. Ison maalituan kumuhan nani Borminon, ima digagas ini tinanani o kusubetina borisininod dyan. Bayan magagason, alituhan bagas pangalan pagjalas sangat, pagjalot tua, jalagagas pagjalawang hagabiyon, iduluan niya rin. Taparhong mga siya ragami parmaran, siyan kirwargaw. Asa agiyat makaipasan na siya tujuan na yun. Huwag sumarima ng ianak ko na siya na ditamo pa siya hani na lang nandiya pero kumasya. Jala gabay at pagabi ni nanula na sinur na pinahal na tujuan na yun.
Suwak songonima ali Tuhan om mahani ruas muguriam na bungu ya palamonnya pargugui jala pasu-pasu mahani sali darmui ma ali Tuhan dia kaya anak konami yang juga saya persihok sekolah tuhol mau pasatan asaho ma bagpaduin guru na mengajari ibadah mungkin adong boleh dia sidia haduan dia kana mengajui dalam menyedunya waktu songoni manang inak konami dan mengadui pakai luar ali Tuhan terlumui ma bina mengadui PNS manang Polri manang TNI dongani na sida dia dapat tuduhan naik siduannya ang giat maklas nyo kana sida tuduhan na ro dia dapat tuduhan sa rahok na ahane ni na dia jupang na dinaran suwak songoy ma ali Tuhan dia nakon nami ng cukup umur tuduhan pagkasirap pa ang buko tuduhan na ro asal martaba tertunglas na orang alani ali Tuhan ini yang murah pihaknya lu siap bagason. Koma napakahok kami juga sadame oras merah. Asa saat kami tugas nami magdamit masyari saja. Juga sadame do ulong rohan aksi. Duak sumoni manang murani hasuto na tinggalok kami. Napos do hanami. Ho na madongani na sida. Jala ho na magpagdudulan na sida. Buhay marasa nami. Juga agas na sida ito. Napian non bila na umarap bugo kami di purungan namin ali Tuhan. Sungguli mahami di manugutnya. Asa boy ulaw nami dinalaw mang ulaw at ulaw nami sigaro pari dinalaw mang nalibit at nalibit. Gurang lupi nalaw si tanidon nami dua mo ali Tuhan. Di nga ang maro kami madjalo. Pero yung tangan mo Jala ape ho mata mampu na biya diri tugal tayo mas. Pura jumiro kanani na gopro sa tuan. Maralo po dungan nami jor mata hindi maralo. Siguro orasi dosa nami. Asa tama amin majaro ang kapasipas na nasi ka. Pupuji jala ho pasang kami magwar mo na biya para mga tao pag anak mo Tuhan Yesus Kristus. Magtangi at kami tubo. Amen. Basa-basa nagodang radediko Dewata patupari sayromaho Jesus ipaluaho siya lutang dosay asinil
Bapak na bercu jadi mahami naro waktu juga sakit. Sungguli rohanya kadungan namin na suguro juga sakit Tuhan. Asa buli na si daro minggu juga na ro. Asa buli hari rak matkung lama mui di pasangan kawan na ro. Tuhan na bercu pangidu ning na namin na bagason mangidu na si Tuhan. Leo mga sihaton, leo gajan umur, leo gabi ni naniula. So ni nang anak ko na ritan persarakani. Saya terbayar pasung aku inangalung asim marohan. So ni nak kami na pumudison, mangido Tuhan kami. Selalu na yan kon namin naritan persarakani na mga luluy perkarijon man mga luluya hape Tuhan. O man napatuson sa isuy ito rencanam kani Tuhan. Mangido kami gumos na tong kedepan. Sungguli rohanya na kon namin duduk magsada-sada Tuhan. Asal tong dinot, pasahat berdiri na Tuhan. Asal hotong di betongan na di perdelan di mula. Molo ho dengan nanda pada kurang kami manangapi sulir di dulu kamu bapak na berju dinamula kami no sebagai sini namin son patarum kami di bagas namin di bagas kami pason so ini nak ina namin na tinggal di son o matutong na matunan na siya asi marohan dihan bapak di na orang ngalo kami medal na pagnyugo namin kubutuhan sulir berada di dulu kamu pasti kok may di bagas na nasi do orang merohan alay jumuluhan murasi sa dosa pangulisan namin asal nagtara pa kasi dolong rohan dihan. Makita na mugay sa kupami, makanya kami.
kami Tuhan. Buat kami mendengar kami Tuhan. Kini mengampuni kami. Dan makatulong Tuhan ibigay na bulan Tuhan. At Tuhan hidup kami Tuhan. Ini anak Tuhan kami dan kami mengampuni hidup Tuhan Tuhan. Tuhan kami Tuhan. Dan Tuhan udah paremia asaboy namin mamula dan kami di Tuhan Tuhan ada Tuhan. Adi di bata ama namin na di baru lagi diyan. Puro karoruan ni salut na sila leon na sila nalinggan do na sa nalibasa na malutus. Bukas sa tayo masih ng leon mi to kami pilin na mi to. Sa ijaro may gabuwap terus duduk. Pasu-pasu may jalara moti. Asa upah sa siap kami pilih ron. Pati bulon sa radyo mo ito matong manipilian do ikot dia. Buhay marmanami marikit jadi. Asal ambil kami gurang selendong itu kami. Asal ambil pikir kami maduk mulai itu marikit jadi Tuhan nami. Amin. Tak mai sama dokter Tuhan. Alhamdulillah. Amin. Mana ada di mana saya pinagulay ang mawarmo. Saya mahalajamu. Saya saut malam mendoa di mana Tuhan sama nadi berada. Bilang matuan sadari orang berbiasa hari. Saya sama sama palisanami. Didosa di doan nama dosa Tuhan. Unang kami tubyot pengujulan. Pada memahami siat pamago. Ay onak nakarajaw. Dood kabubun. Dood yasama ko sa liling na. Amin. Asin ni Rohan ito kay Yesus Kristus. Bertolong ni Rohan di bata ama. Pasawaran ito di Purbali mamanduan ni kita kolak yon. Kot ko di sarili ng mga ay Deo maamin. Amen.